Kator dak saja para rabu saja peroncengan segi badai luar ya tu nalong kuda tempat sampun ditantu aki sarang sohibul haja karena acara bekal terpedi mulai sekitaraki kator dak saja para rabu peroncengan segi badai luar ya tu nalong kuda tempat sampun ditantu aki sarang sohibul haja karena acara bekal terpedi mulai. Jenanya onda operator barangkali bisa ditambah, elunya ditambah, kemudian volumenya juga ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Amma ba'du. Samahatal ulama wal kurama al-aizza, para alim, para ulama, para kiai kabula sesemak dek kakuste, para kiaji, para guru ngaji setak pernah aji edelum mulang ngaji, langkong-langkong salir semulje Ki Haji Syaifuddin Sab, pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Dukot Timur Mekasen, ajudan semulje Kiai Abi Kunnasun, sang saja para kiai, para masyayikh lain. Sabtina tak bisa nyebut asma agung setong bersetongah, namun tak ngoreng rasa hormat rasa takdim sejukan abdi namul jaaki. Para sepo bengas sepo tokoh masyarakat selagi buto dalam tirakat, langkong-langkong salin semulje Bapak Kalebun secumenang mangko pupuan lokian bumi pamangkang di salarangan delun sarang saja perabot negara epon alladzi sami'na wa ata'na. Sateja para rabu, para uncengan, para famili bole tatangke sesami mulje tor sesami parjuga komalancang ator sobung ator pamator silangkong akor ejer baaki beje malam petang are makin kadinto kajeber sepengunjuk syukur karing ketor kesempet ajunan Gusti Maha Kubasa, Gusti Maha ngaraksa Allah Azza wa Jalla. Sikadima beten kaulu serang para ajunan eger sakaparingan pan sepunapan kanikmaten langkong-langkong nikmat syator sempat sehingga jet mika sektor sepapang kitor alengki engkun pasemuan agung baju malam are makin kadinto edalem nyampeteni onjangan epon sohibud dakwah sohibis surur tondunan pelekarabe dari Bapak Halilis keluarga malar mantur termalar muka tapangkina kaula ajunan eca dede minangka tambahan amal saya sekaterima mungkuda ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam esto tor salam songkem katur dan setong manusia agung, manusia si paling karamat senabur tor narap aibuan syafaat mesti kana alam kabule si paling nyalam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam siampun apekta kaula ajunan minat dulu mati lan nur akati serasaki baja malam are makin kadinto. Para rabu, para anum terkanuman sesami mulje tor sesami parjuga satrosepon abdina minangka penyambung atur biasmaipun sohibul haja egi kadinto Bapak Halilis keluarga. Pertama ngaturaki matur sakalangkong dek sateje para rabu, para unjengan langkong-langkong saja guru, saja alim ulama, sampun sedih nyampeteni onjengan abdina sekeluarga
semaksud sareng tujuanipun iki kadinto kanggo ngemis pang doa barokah dalam lampatarika walimatul akikah dari Ananda Adrian Farzan El Fatah minangka penutra si pertama dari Bapak Andrian Eko Elvani sarang Ebu Nova Nia Ramadhani malar mantut malar muga kalaban badana barokah doa dari para ajunan putra sekesebut kadinto etetiakina putra sengarte torngastete pos pajete melak mata melak ate tetiepang lepor ate de satejo makesare langkong-langkong etetiakina putra sesole khairun nas anfa'uhum linnas amin ya rabbal alamin. Seterakhir abdina atas nama Sohibul Haja ngaturaki matur tak langgong manabi edalum lampat reka malam mangkin kadinto pangkipan sepenapan hal sekurang sontuk da pangkelian para ajunan langkong-langkong dari segi tempat hidangan tor lain-lain epon manabi pangatero cek terona kangkui masampurnah para ajunan ananging sadejene kadinto ampun migdar dari Gusti Allah Subhanahu wa taala separingaki daptina sekeluarga abtina tak bisa males papun apa atas keikhlasan para ajunan ananging abtina bisa doaki jazakumullahu khairal jaza wa jazakumullahu khairan katsira amin ya rabbal alamin. Hadirin para anum terkanoman sesami mulja tor sesami parjuga abtina menangka pengangkit terpangajum lampat reka pasimuan malam mangkin kadinto bekal ngaturakipan sepenapan akiten lampat reka akati seperti kator ekabiti kalaban muqaddimah bisuratil fatihah sedelum hal kadinto bedi esok sarang saling semulje Kiai Abi Kusnasun tor terus kalaban lampat reka sekepeng dua eki kadinto pamosan selawatul julus bil jailani sedelum hal kadinto bedi sebesar saling semulja Kiai Amirul Anam dan saja para masyayikh sampun kebubuhan ala hadat tertib kalau bensongkem pangabekte abdina ngatore iya turaki matur sekelangkong hadirin para rabu saja oncengan septina muljaki tantung da cuman lambat reka sekepeng telok eki kadinto pamatur salam esto salam sungkem kaula ajunan dajunan Gusti Nabi Yuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalebati pamosan salawatun nabawiyah di mahalil qiyam sedelum hal kadinto bedi ebekta sarang tondunan majlis salawat Nurul Hikmah sesopoe sarang Haji Farhan Hamid semetel dari kampung Tangkolong larangan dalam Mekasin desaja jakanca majlis solawat Nurul Hikmah abdina ngatore Allahumma salli ala Muhammad iya turaki matur sekelangkong malar wantun malar muka keleban badana pemosan salawatun nabawiyah bimhalil qiyam beten kaul serang para ajunan saja bagi papolong arontong apolong serang ajunan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badai bebana mandira beliau kalaban asrat okara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amin ya rabbal alamin. Hadirin para rabu sateja oncengan sabtina muljaki tantugda cuman lapat reka sekapeng empat eki kadinto beburukan tor bebulengan ilmu sekemas kalaban mau'idah hasanah sedalam hal kadinto bedi debuah kitur ecer baaki sarang saler semulje Ke Haji Syaifuddin Syam pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Duko Timur Larangan Mekasin dek salena semulje Ke Haji Syaifuddin Syam kalaben songkem pangabekte abdina ngatore iya turaki matur sekelangkong malar mantar tu malar muka Wanapa sampun debuaki terajar bagi sarang sal semulje Ke Haji Syaifuddin Sam itu tiakina ilmu sebarakah tor eka terima sarang ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin kangkui sampurnana lampat reka malam makin kadinto nyereng pongkasi keleben pemosan doa sedalam hal kadinto
Bedi sepoi sarang salil semolje Al Ustad Amir Kulal semedel dari Desa Terasa Dek salil semolje Al Ustad Amir Kulal kalaban songkem pangabukte abdina ngatore. Sagadinto pan supana-pana cuman lampat reika sampun kalampan kalaban jeg-jeg nak tur sampurna malar mantet malar muka satejene gadinto ekatare matur kenging barokah darajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari abdina minang kepangangkit terpangajum lampat reika pasemuan malam mangkin gadinto bila bade tentek tantuk sekurang sontuk tengka pola sesala kacang kolangan pamatur sekurang tepak tur sekurang salpa abdina anyu ona pangapura sesobung betesepon maleminya epakuringa kocor campur gengan dumak korang palapana tak benya abdina tormator karena ngolati oncengan ampon corak benyak kapuru sebalemana. Allahul muwaffiqil aqwamit thari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara sesatersepon abdina memasrahkan sepenuhnya dan saja rekan-rekan majlis salawat Nurul Hikmah. Allahumma salli ala Muhammad.